Alright, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Mbahaye ikaze makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Reka mbibutse uyu munsi turi kwa gatandatu, ni tariki 20 z'uku kwezi kwa gatandatu muri mwaka wa 2026. Mwese aho muherereye rero mbahaye ikaze. Nizere kandi ko komeje kumererwa neza no kugira ibihe byiza. Twinjiye makuru yo kuri aya masaha rero ku Ibendera TV twihuta. Nitwa Umukadamba haye ikaze. Dore ingingo z'ingenzi y'amakuru agiye kwitsa no kwibandaho. Amaze kugaragara ubugome bukomeye cyane abarwanyi b'umutwe wa 23 bakoreye FARDC n'abarundi nyuma yo kongera kugaba ibitero mu Minembwe iby'imbabazi. Ndakubwira yuko byamaze kurangira ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23. Ibyo abarwanyi b'umutwe wa 23 bakoreye abacanshiro mu Minembwe, ndakubwiza ukuri ibizandikwa mu mateka. Abarokotse ubu ngubu ngo abahahamutse bose. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikomeye hagati ya Alliance Fleuve Congo 23 na FARDC ndetse na Wazalendo yongeye kubura no gukomera. Ubu tuvugana ibintu byafashe indi ntera mu mujyi wa Goma. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gutangaza ko kwihangana kwamaze kugera ku iherezo. Bwana Corneille Nangaa amaze gutangaza ibintu bikomeye cyane. Unyemerere tuze kumanuka akantuko kandi kuri aya magambo Bwana Corneille Nangaa amaze kuvuga. Mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo abarwanyi batwirwaneho bamaze gusubiza inyuma FARDC n'abafatanyabikorwa bayo nyuma y'imirwano ikomeye. Bivugwa ko ngo yamaze amasaha menshi. Turanyarukiraho turebera hamwe ko ibi byagenze muri iki gihugu. Kandi abarwaye Ebola barimo gutoroka ibitaro kubera inzara. Ndakubwiza ukuri ibintu byafashe intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi bacu rero mudukurikiye, nongeye kubaha ikaze. Niba wamaze kugera hano nyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba aribwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Ndongera kubibutsa kandi ko turi muri promosiyo. Niba wifuza rero agutumika cyangwa se kugira ubutumwa utambutsa, niba wifuza kugira ibyo wamamaza birihutirwa, duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp. Nimero nakamenyetso ko guteranya 250 ni nimero ya Ibendera TV. Ubundi promosiyo ntigucike. Mukanya gatori cyane rero ni munyemerere mubanze munterekereho like, abashyashya munterekeraho subscribe, ubundi ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo aburambuye. Mwese mbahaye ikaze. Nitwa Umukada. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze mwese rero. Nizere ko mukomeje kumererwa neza, nizere kandi ko mukomeje kwinjira muri weekend mumeze neza. Abantu mukunda imipira twizere ko mukomeje kuryoherwa. Hanyuma abantu mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda mwese mbahaye ikaze. Abadukurikiye muri mu bihugu bya Afrika bitandukanye, ubwo ndavuga bari Burundi, abantu muherereye Cibitoke n'ahandi, tubahaye ikaze. Abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari
abari muri Kenya, abari Uganda, abari Tanzania, abari Zambia, abari Malawi, abari Mozambique, abari muri Ethiopia n'ahandi, mwese tubahaye ikaze. Abantu mudukurikiye muherereye muri Norvège, abari muri Canada, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Australia n'ahandi, namwe tubahaye ikaze. Hanyuma rero ni munyemerere twihute cyane twanzike na y'amakuru ku buryo burambuye. Ubu tuvugana unyemerere nkubwire cyangwa se nkugezeho ubugome bukomeye cyane abarwanyi ba M23 abamaze gukorera abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ndakubwiza ukuri ibintu bibaye nago abizigera bisibangana mu mateka y'uru rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo no kuvuga abarwanyi ba FARDC bamaze guhura n'akaga na kangaratete. Ubu ngubu rero tuvugana, nyemerera nkubwire uko ibintu bimeze. Namakuru agera ku Ibendera TV avuga yuko ihuriro ry'izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo ryahuye n'uruva gusenya mu duce dukikije centre ya Minembwe, aho byaje kuba ngombwa yuko abasubira inyuma n'inyuma yo koherezwaho umuriro w'amazuku n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Izi ngabo zirangajwe imbere n'imitwe yizidasanzwe zirimo Kibu na Serpent Noire cyangwa se Serpent Noire, zari zasatiriye bikomeye cyane Minembwe ku buryo zaburaga ibirometero bigera kuri 5 nk'uko bivugwa ngo abinjire muri Minembwe centre, aka gace gatuwe n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ariko amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 baje gukora agakojo. Ndaje mu kanya nkakubwira, ariko anyemerera nkubwire cyangwa ngusubize inyuma gato. Ku wa kane hari tariki 17 Kamena z'uyu mwaka, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC biciye muri Lieutenant Regan Mbuyi Karongi uvugira ibikorwa byayo by'igisirikare muri Kivu y'Amajyepfo, yagiye hagaragara yigamba ko ingabo zabo za FARDC n'abazifasha ku rugamba barimo Wazalendo n'Abarundi ndetse na FDLR ngo bafashe Minembwe. Amakuru agera ku Ibendera TV rero akemeza ko ku munsi w'ejo ku wa gatanu, kugira ngo bace impaka abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bamanuye bombe zigera kuri 3, bamanura drone zigera kuri 2, bashyira abasinepe bagera kuri 2 mu bice mu kanya ndibukubwire. barangije basuka ikintu cy'umuriro kuri aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nyuma y'uko n'ubundi bari bakomeje gusatira nanone ngo bagabye ibitero bikomeye cyane, nyuma yo kubona rero ko ibintu bikomeye twirwanaho yagize gushya ihamagaza umusada barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bazana umusada uremereye cyane waturutse hehe Igoma. My friend, ubyumve neza, aba barwanyi bagize gushya bahamagaza umusada uturutse Igoma baramanuka bajya Minembwe. Barangije noneho abo abakora ya tekinike nakubwiye, ariko noneho abandi bose bazenguruka Minembwe. Nukuvuga ngo n'ihene yose isa n'abarwanyi ba FARDC nago yigeze ibasha gusubira inyuma. Mwijoro yarayerekeye ahagana ku isaha ya saa 4, ndagira ngo nkubwize ukuri ibintu byakomeye nyuma yuko bivugwa yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 kuri uyu musada waruturutse Igoma wari wamaze tayari kugera ahangaha muri imisozi imeremere ya Uvira na Fizi. Ubundi ngo bagize gucya aba ahungu biyambura imyenda yemerwano
noneho barangije bikinga nk'aho ari abasivile, ubundi bakurikurira umuriro w'amazuku. Nagira ngo nkubwire ko kugeza ubu tuvugana Alliance Fleuve Congo 23 na Twirwaneho baje kwirukana aba basirikare mu bice birimo Irundu, Bidegu, Gakenke no ku musozi wa Ruhinamavi. Ariko ndagira ngo nkubwire ko aba basore ngo bagize gutya barazenguruka baragota, ubundi bohereza umuriro bungikanya, noneho biza kurangiraho ku ruhande rwa leta ya Kongo basigaye bari hagati na hagati. Icyo bakoze ni kimwe, utari umurambo kugeza ubu ngubu ngo yahahamutse, ni ukuvuga ngo uwabibashije yajugunye intwaro hasi, ubundi amaguru ayabangira ingata. Abarwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 bivuga yuko ngo basize inzira imwe yonyine, utabashije kunyura muri iyi nzira yafashwe matekwa, utafashe matekwa ubu ni umurambo, utari umurambo ntafatwe matekwa ubu ngubu ni casualty. Ndagira ngo nkubwire ko ibintu byakomeye, n'izi casualty ngo zahahamutse. Colonel Rugabo Fideli uvugira ibikorwa bya gisirikare bya Twirwaneho muri iki gihe yahamagariye ingabo za Kinshasa nyuma yo gukubitwa, nyuma yo guhabwa isomo ngo bakambuka umugezi wa Rwiko berekeza ahitwa Amutunda. Yavuze yuko aba basirikare niba batamanitse amaboko ngo baze biyunge kuri Twirwaneho cyangwa Alliance Fleuve Congo 23, ibyabo ngo abiraza kugera ku iherezo. Hayagize ati Ruhinamavi twari tumaze iminsi tuyirwaniraho tukabasubiza inyuma tukabareka nabo bagashyekerwa, ariko ubu ngubu byahindutse, ubu ngubu twahabirukanye. Rero nibareke aho ngaho bakomeze bagane iyo bari kugana, berekeze ahandi cyangwa se baze batwiyungeho, bitabaye ibyo ibintu biraza kubahindukana. Ku byo kwirukana ingabo za leta rero uyu yagize ati byabaye ngombwa ko muri iki gitondo bari bageze ku birometero 5 na centre ya Minembwe. Mu ijoro ryarayerekeye niho abahibu bageze babasha gufata gasozi bita Abuhimba, ariko twabyutse dushyira ku murongo ingabo zacu uyu munsi igihe cya 4 twabashije kubakubita turabirukana muri ibi bice. Mwanzi tumukura kwa Buhimba, tumukura kwa Harera, tumukura muri Ruhinamavi, tumukura Bidegu. Ubu umwanzi ngo yamaze kwambuka uruzi rwa Rwiko yerekeza mu birindiro bye mbere yuko azaha, ngo dore ko ngo ibirindiro byabo byari birahitwa kwa Amutunda. Rugabo yunzemo ko muri iyi mirwano banafatiyemo ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zirimo FARDC, Wazalendo n'Abarundi. Amakuru yamenyekanye yagiye hagaragara rero nuko ngo mu bafashwe harimo abasirikare bo mu mutwe wa Hibu barenga 30 ndetse n'abacanshuro b'abazungu bagera ku 8. My friend, ndakubwiza ukuri ibintu byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Abahibu bagera kuri 30 bafashwe matekwa, abacanshuro b'abazungu 8 nabo abafatwa mpiri. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero amudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere mbanze nanone nkugezeho indi operasiyo ikomeye cyane. Ni operasiyo yakozwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Aba barwanyi b'intare za Sarambwe ndagira ngo nkubwize ukuri ibintu abakoreye abazungu b'abacanshuro, nabyo ndagira ngo mbikwerekezemo mbigusobanurire neza akantu ko kandi. Ndagira ngo nkubwire yuko amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko n'ubundi
mu misozi ya Plateau ya Minembwe. Amakuru aravuga ko habaye igikorwa cya gisirikare gikomeye cya mbere ku musozi wa Ruhinamavi, aho bivugwa ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bagabye bakoze icyo bita ambushi ku itsinda ry'abacanshuro abari bateraniye muri aka gace ngo barimo kuzamura drone. Byaje kurangira rero n'ubundi ngo babahuranyijemo rufaya rw'amasasu birangira aba bacanshuro rero bose bahindutse imirambo. Ubu tuvugana rero ubu ibintu bikomeje kuba ibindi. Abasesenguzi baravuga ko uyu musozi wa Ruhinamavi ari umwe mu misozi y'ingenzi muri imirwano ukomeje kugenda utuma impande zose zishaka kuyigarurira, nubwo kugeza ubu abarwanyi batwirwaneho na Alliance Fleuve Congo 23 bavuga ko uyu musozi bamaze kuyigarurira. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru rero ni munyemerere n'ubundi dukomeje na ya makuru mbabwire yuko ubu tuvugana imirwano yongeye kuburira muri Masisi. Imirwano ikomeye hagati ya Alliance Fleuve Congo 23 FARDC Wazalendo na FDLR yongeye kubura muri Masisi, ibintu bikaba byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri teritwari ya Masisi no mu bice bimwe bya Warikare, umutekano ukomeje kuzamba bitewe n'imirwano ikaze ihanganishije abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ni huriro rigizwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC na Wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka gace. Iyi mirwano ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage, cyane cyane abana na abari mu zabukuru. Amakuru aturuka muri aka karere kandi aravuga ko imirwano yakajije umurego mu duce twinshi twa Masisi na Warikare, aho impande zihanganye zikomeje kugerageza kugenzura ibice ifatwa nk'ingenzi ku rwego rwa gisirikare. Mu minsi ishize urusaku rw'imbunda n'ibisasu rwumvikanye mu bice bya Minjenje, ariko nanone ubu tuvugana amasasu menshi akaba yongeye kumvikana no mu gace ka Maremo na Mpeti n'ahandi. Ibi bintu rero bikaba byateje ubwoba bwinshi mu baturage. Abaturage baravuga ko kubera iyi mirwano y'imiryango myinshi yamaze guhunga igahungira mu bindi bice bishobora kuba bifite umutekano kurushaho. Hari abavuye mu ngo zabo kugeza ubu bakaba batari bagaruka. Biravuga ko hari n'abahungiye mu bihuru, mu gihe abandi ngo bahisemo kwihisha mu ntoki no mu bindi bice bitandukanye. Imibereho y'abaturage bamaze guhunga rero ikaba ikomeje kurushaho kuba mibi, ndetse ingorane zikaba zikomeje kwiyongera kubera yuko ngo kubona ibiribwa, kubona ubuvuzi ndetse n'amazi meza ngo abikomeje kuba ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye kandi gikomeje kugaragara kurushaho n'ingaruka zamaze no kugera ku rwego rw'uburezi aha muri ibi bice. Amakuru avuga ko muri utu duce amashuri yose ngo yafunze. Kugeza ubu rero ibintu bikaba byongeye guhangayikisha abaturage, kwazaza abaturage n'ababana baherereye muri ibi bice. Shiti udukurikiye hano ku Ibendera TV, nyemerera nkubwire ko ibi bikomeje gushyira mu kaga ejo hazaza abana benshi muri Masisi. Abayobozi b'amashuri n'ababyeyi baravuga ko uko iminsi ikira ikibazo kirushaho gukomera. Hari amashuri bamwe bahinduyemo ko gucumbika birumvikana kuri izi mpunzi, mu gihe andi yangijwe cyangwa agasigara mu bice biri kuberamo imirwano. Bityo rero ibijyanye no kuyakoresha bikaba byaramaze guhagarara. Ku rwego rw'umutekano, impande zihanganye zikomeje gushinjanya kugaba ibitero no gukoresha ibikoresho bya gisirikare bigezweho birimo drone mu gihe bitandukanye.
mu bihe bitandukanye habaye ibirego bivuga ko hari abakoreshejwe mu kugira ngo bagabe ibitero ahangaha. Ikindi kandi hakaba hari ibitero byakomeje kuvuga ko hakomeje kugenda haba ibitero bibangamira abaturage. Abasesenguzi mu bijyanye n'imirwano ndetse n'urugamba mpuzamahanga baravuga ko imirwano ngo ikomeje kwiyongera ahangaha, bakavuga ko igenda yiyongera iminsi isimburana umunsi ku munsi, ari ibintu bikomeje gushyira ubuzima bw'akaga na kangaratete ku baturage baherereye ahangaha. Shito dukurikiye unyemerere nongere nkwibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Yamaze kugera hano, unyemerere nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere kandi ugeze hano, unkorere subscribe, uraza kuba ukoze. Birumvikana nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, nanakomeza kubifuriza kugira weekend nziza. Hanyuma rero ni munyemerere n'ubundi muri aya makuru dukomereze muri inkuru. Alliance Fleuve Congo 23 binyuze muri bwana Corneille Nangaa amaze gutangaza yuko kwihanganira ku ruhande rwa leta y'Kongo abyageze ku musozo. Umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo 23 bwana Corneille Nangaa atangaje ko kwihangana ku mutwe yayoboye byageze ku iherezo ku bibazo abiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko akaba amaze gushimangira ko Alliance Fleuve Congo 23 gishyigikiye inzira ya politike nk'umuti urambye w'amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi abitangarije mu mujyi wa Goma, aho yongeye kuvuga ko ikibazo cya Kongo kidashobora gukemurwa n'intambara gusa, ko ahubwo gisaba ibiganiro byimbitse hagati y'impande zose zifitanye amakimbirane. Nkuko byatangajwe, bwana Nangaa yavuze ko Alliance Fleuve Congo 23 yakomeje kwerekana ubushake bwo gushaka ibisubizo binyuze mu nzira z'amahoro, ariko ko hari ibikorwa ikomeje kubona nk'ibibangamiye uwo murongo. Akomeza avuga ko ibyo kugaba ibitero mu bice bitandukanye cyane cyane nka Minembwe, ibitero bigabwa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ibi ari byo bituma kwihangana kwabo kwamaze kugera ku musozo. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere twerekeze no muri inkuru ivuga yuko kugeza ubu ngubu abarwayi ba Ebola barimo gutoroka ibitero kubera inzara. Abaganga n'abatabazi bari kwita ku barwayi ba Ebola mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko bahangayikishijwe bikomeye nuko barimo nukuvuga abarwayi barimo kwitabwaho ngo barimo gucika bakajya gushaka ibiryo, kuko ngo ibitaro bidafite ubushobozi bwo kubagaburira. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS rigaragaza ko kugeza tariki ya 17 Kamena muri uyu mwaka byemejwe ko abantu 896 ari bo banduye icyorezo cya Ebola yo mu bwoko bwa bundi bugo, barimo 232 bapfuye. OMS igaragaza ko kugeza uyu munsi abantu 6,000, ni ukuvuga kugeza kuri 17 Kamena muri uyu mwaka abantu 6,367 bakuye n'abanduye Ebola aribo bari bamaze kuboneka, barimo 4,659 bo mu ntara ya Ituri, 1,628 bo muri Kivu y'Amajyaruguru na 80 bo muri Kivu y'Amajyepfo. Shiti bakunzi ba Ibendera TV rero mwabanye natwe muri aya makuru, ni munyemerere mbashimire cyane mwakoze kubana natwe. Twerekeje kuri uyu musozo w'aya makuru rero, mwese mugire weekend nziza.